Saya mau cemaya nasa. Hanya aku kambing ko sa lamon ji. Wasidudi. Sudah mau ngomong ya. Api. Uangku emang kurang. Oh, Pak. Apa? Tapi ketukan. Lain ngeliat. Udi man. Siapa? Kek ko. Siapa gelan? Si Jawa di. Oh, Umar. Iya lagi ngodok pakai teriang. Kenapa panen lagi? Iya kan sejak si awat saya kuah deh. Ulihannya temadan dia harga digiling mesin benog kacak di odok ne. Teriang pagi. Ayo. Haning aku kelapa. Muat. Ya gantasa. Indo cak harus pugoi. Kacak yang ngodok teriang ne. Omak kau cakap lagi. Mak kau cakap lagi. Oh, lihat alasan mi dija. Oh. Tidak dia suara di sana jenuh lah. Dia tukun ah. Oh, tuh di sana. Oh. Dia sih ya, dia ada mudik ke sini. Oh, yang ada kita nyanyi ya kita yo. Pai. Nah kambing ni siapa, Mak? Kambing ham siya we. Jaga gua kambing ni tetangga aku kita, Mak. Sangon buat sini untuk mones ya. Kita nggak karena kita. Dah aduh kinutuk ya kinutuk le kambing ham. Wadah. Bah. Cabai do gaso sekali, boy. Dia cak. Ngaku kelapa doda. Ngahaman wih ya kabe nanti kilo dugan. Ana ya. Cak aja mah baik kan? Siapa kayaknya deh? Wis ke kebun. Mak nimbal sekali tuh kau. Kau nyeluk apa mama? Jak jenuh nyelam mbah aku. Nggak kerungu saking fokus ya kau nyeluk. Aduh mak mungkin. Nyak jenuh nanya aja mas apa? Bakas si mama odi jenuh si ngangon kambing odi. Mama siapa man lo man? Buat bakas saywi pakai halom. Lambi copo ireng. Halom. Hane ni kusanya buat teriang. Wah aku sampai kerambil teriang apa man lo man? Teriang pagi tengarit di sisa pagi tengarit. Hane ni kusa kado hugoi kita cakap kelapa. Ya si Jawa. Aku kok tukang leles pari. Oh, ayah Jawa. Mama odi jenuh si ngangon. Lamunihan kambing nih. Uangku emang geneng wedus man. Iya kayaknya iya ngangon mana mbah. Jadi emang koyo dua penyakit ngono lo man. Penyakit apa? Jadi dene iki emang doyan ngangon-ngangon wedus wong. Si mama na jenuh. Iya nih ya kambing nih iya. Wedus wong dadi ditumpuk-tumpuk diangon nanti sore digo balik. Oh jadi nanti selain kambing nih? Ora duwe wedus. Saya sih ngangon kita. Emang doyan man. Oh demen ngangon. Dadi koyo tekan ngimpen-ngimpen dene saking kepengen duwe wedus. Oh Hanipi mau ngedok kambing. Tapi lain dak nih jenuh. Udu. Oh iya nyawa aku nyebut teriang hani. Semuanya mak percaya mau cemaya nasa. Hanya aku kambing ko sa lamon ji. Wasidudi. Sudah mau ngomong ya. Api. Uangku emang kurang. Oh pantas kita. Dipakai mau jenuh. Penyan niku wat kayak jenuh. Wat kayak jenuh niku kelia aja jauh jenuh. Bebay jenuh siapa? Wedon ngendi lu man? Hai nyak aja makung bulak kung bah. Aku kan mau dewe iki lho. Astaga gadang balak bawa jam bebay niku. Niku hagu dudi mejong di keji hane na. Nah, keji hane bebay sa. Niku disan. Waduh, jan iki wis sore iki man. Iyo nyak ngene aja no sa. Nya, niku dijanji. Nah bebay na sa mejong dija. Sabar bebay na jenuh. Geneng sapa-sapa kan mau dewe lho man. Babak aduh mak mungkin. Oh. Kowe sosok sambut kok koyo mamaku mau sing tukang ngangon wedhus kuwi mau iki man. Masa midok rek niku mbah? Geneng man. Dalan kudu niku jak jenuh. Ya kan mau aku dewe. Wis ndang balik kono man sore man. Ngiludugan bae. Geneng degan iki kowe iki. Go balik kono. Dugan bah. Wis geneng wis go balik kono man aku. Sibuk. Lain kayak mau jenuh siapa kita? Geneng pokoknya ndang balik kono. Sore yo kok diseneni bojomu kowe. Oh yang Nggo nyayur.
Si Ihon niku. Kambil larap men jola jalu.